Tigasat. Napalabas, naamuan ni Cleopatra ang imato ti sweldo ni Baliko. Iso nga impagana iti lakay nga isulaengen ti mangidulin iti sweldo daytoy. Ta ison ti makaammo amang urnong iti kwartana. Imanugot met adagos nila kay Baliko iti dayta. Iti sabali a bangir, nakasangit met ni Monray gapu iti saludsod ni Malyong. Ano kas pangarigan ta agsinadanto kinianaya, maaklon nanto nga ta? Kat naasyan tilakay, kat inandingay na adagos daytoy. Kabayatan na, nagsarita met da Ariela ken ti amiga na nga agnagan iti Antonia. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasat. Siguro, no nasapsapa na nagamammuta, nabakbak na ngakpay kumaitan. Uwan ko maa, amiga. Agam sa nabali, saan pa'y anala daw ti amin? Adu pa'y tigundaway mo nga agpabaknang. Wen, amiga Antonia. Trulala! Trulala talaga, amiga. Adaamin ken kaagundaway amang paado iti kwartam. Di uray ilakom amin nan anigosyom, tainayon mo iti kapital mo, iti kumpanyak, ti paglakwam. Ha? Wan amiga, ay nagbiit a pagkwartaan ti ayan ko. Awanton ti pampanunutom aswelduam nga empleyadom. Ken, awanton ti sakit ti ulom. Sige, amiga. Panunutak pa'y anaimbag dayta. O sige, ikan ka iti panawon mo amang panunot iti singasing ko, amiga. Di ka matanagan, tapagsaya atam amin nga ibagbagak, para iti pagimbagam. O sige, takitak no kasano, amiga. Bagaan kan tulata no kasano. Ay, Saroko? Dito na ba tayo? Wen, Cleopatra. Ala, dumsag kan ditulugan ko. Ay, naku! Nagpintas naman dito? Resort ninyo ito? Wen. Ay, ang ganda naman! Ala, umay ka. Agrelax ka matsag paminsan, Cleopatra. Sana puro trabaho. Ay, wow naman! Ay, agyaman Saroko. Ang bait mo talaga sa akin. Siyempre, mata. Natulnog ka ngamin kanyak. Iso nga'y treat ka, mata. Uray sag paminsan lahat. Ala, sumaruno kan, Cleopatra. Ay, naku! Pinanawan na akon. Ay, surutak latan. Saroko, gusto ko nang maligo. Ay, ang sarap sigurong maligo sa swimming pool. Sige, ingkaagdigosan, Cleopatra. Hoy, da kayo. Kita niyo naging nagsangkot ako Ni Angeli. Hindi ka patay-patay. Cleopatra. Sige, ingkaaglango yan. Di ka asidag nga asidag kanyak. Ingkay jayan, darasan. Tanyo, tamangan no adda di saan magbayad iti. Bakit kasi, Saroko? Adda ni Angeli. Ang mga no agatap no makita na tanag ko yun. Ang mga no ibaga na at chicks ka. Kat saan mo? Alam. Ay, sige nga, Rod, sir. Ano ba naman si Saroko? Kasla ibain niya ako? Ha? Maganda naman ako, Sexy pa? Ha? Adayo mata, napimpintas ako? Ngamjay balyena na asawa niya? Ha? Ay, kakainis naman. Ay, naiinis talaga ako. Adda kamot gayam dito yung resort, Angeli. Wan mang Rocco, siyak ti binaon ni mami amang imaton iti daytoy. Anya? Oh, apoy ang nagmulagat ka.
Ako ha. Di mo kaya tasyak ti mangimaton iti daytoy? Kayat mo manan nga almanan ti kita daytoy a resort, Mang Rocco? Ne, saan, Angeli? Sikakit din. Talaga rupat kwarta ti pagkitkitam kanya. Apay nga ron nga daka dito eh. Awan, umayak lag relax. Nagmayat at talaga ti biyag mo? Pa-relax-relax ka laan? Uray saan ka ngagtrabaho? Agbyag ka lakta. Taadda ni mami. Angeli, iba inanak kumamat. Awan tayo di mansyon. Ha? Respetar na kumamat kas maikadwa nga amam. Basit la respeto ti kitawakan ka, Angeli. Makapasuron. Apay namin nga imay ka dito eh. Panawan ka man laangan. Ay, bigat gaya man. Naldawanak ang nagringa. Good morning, Monray Barok. Bala, agmurmuray kan, tagar mo sartayon, Pasensya kayo na ananapan yang. Naladawa ka nagriing. Wen, awan problema iti dayta. Maturog ka itanyaman nga oras sa kay kayat mo. Awan ti mangiparit, Barok. Kababain kada kayo, nana. Awanan ti maitultulong ko kada kayo. Ay na, di mo ka di pa kadanagan dayta. Tawan mataramidem dito eh. Gayam nanapan yang. Ayan ti bagbagam nga abong-abong mo. Ay, ay na, adayo pa dito'y Barok. Ang mapantan to. Sa bali ka di pa dyan nagturugan tayo di nga apartment? Dayjay. Ay na, balay ti gayem ko dayjay Barok. Nakiturog talaga ni Jay? Ketuan, nagabang ak ngamin idi ijay ngam pimanawakon. Gayem kumitlaeng ti akim balay ijay. Nagadugayam ti gagayim yo, nanapan yang. Nasingpet ka ngamin. Iso nga ado ti gagayim mo. Kayim mo pa'y gayam ti akim balay ditoy. Wen Barok. Siyak ngamin ti tinalag na amang bantay iti balay na. Tadapay ngamin balay na iti sabali a lugar. Kasta gayam. Ado talaga ti friends yo Wen Barok. No naalas ti ugali, maawan ti gayem mo. Iso asika, agsingsingpet ka kanayon, ha? Tapno adulat ta ti makigayem kan ka. Wan, nanapan yang. Nala, agar mo sartayon. Tapaka nagmatan na Uncle Mawan. Sige nana, tulungan ka ang mga sikaso kini Uncle Samuel. Nilablay. Hello, ay nawaw. Rabin, yung apang imawag kapailaan. Jak garod makaturog malyaw. Awan pa'y kay istoryak dito'y mansyon mag. Ni malyong laang ti kay ayam ko di taon. Ay nawaw, asino amalyaw? Jay aso ni Sir Ruka. Kanagnagan mo ba't malyaw? Ay nawaw. Ruko, tinaganday tanga asaw. Malyong magtimbagan ni Sir Ruka. Ay nawaw, basta ruko. Awanan ba na dya ruko bastos. Ay nawaw. Mala, di ka nagpuntot malyaw. Naganladay ta, si kahaman. Awanan ba na talaga na dya ruko? Okay. Kumusta dan dita mansyon? Ni Madam Mariela, kumusta? Ay nawaw. Kanayon nga awan dito'y mansyaw. Dabag ko nga agtur ka no ijay abroad iti mabiay. Anya, ay nawaw. Kat ni ruko nga ay. Kanayon matarumwara. Pasaray si siyaklaang dito'y nupa. Okay. Saan da kang ulpitan? Saan mag? Pasaray bugawan daklaang ano kwa. Basit lakang malay bugaw. Nujak na itadadagos ni Papa Alada, bugaw. No makita dala nga silpunak, bugaw. Ay nawaw. Irwam mo tilapayag mo dita mansyon. Tatalaga kastada dita. Ay nawaw. Un nga raw, ay nagsublikan aditaw, itapno at nakadwak malyaw. Manjakaon. Jakpagan anaw. Ay nawaw. Malaksid anog subli dita ni Munray tag subli akmay. Ay nawaw. Ay na, ang tuglo pa kung malyaw.
Ay, nawaw. Hello! Ay, hello! Hello! Lovely! Los Biminda! Na. Awanain. Nagbayain. Gusto mo't awan mo't mood ko ang makisarita iti dayja lovely. Awan apil na kasarsarita. Ay, nawaw. Kumusta ni Monray, Tatang? Ay, nawaw. Mayat mo't anak ko. Kaya't nanti agawid dito'y balay. Ngam, sana palubusan ni Uncle na. Anya? Sang kadamag na kangarod, anak ko. Ay, nawaw. Kasarla ti bagbaga na kanyak. Ay na, talaga nga in love jay tao kin ka, anak ko. Ay, nawaw. Tatang, Grabe, ti panagayat ni Monre kan ka, anak ko. Iso apang nga asim ka di, ay, nawaw. Di munto ko maisuksukat iti sa bali ni Monre, wen? ni Tatang, apay ko mga aramidak ti kastangay. Sigurado ka, ay, nawaw. Masyanak kin ni Monre, no ikulasay maw. Agladingit laki iti kasta unay dayjay, ay, nawaw. Tatang, inkarikon iti bagik. Ni Monray laang ti ayatak. Sapay la ko mga raw, to umala ka kanyak anak ko. Tay first love ko, tiin kasar ko, ay, nawaw. Amok, a first love mo ni Monre. Sapay ko mga raw, tay sulaing anak ko, ay, nawaw. Nagsasao kayo. Kaslawan pa nagtalagyo kanya ka, Tatang. Ha? Ay, nawaw. Sana kasta, si kamat anak ko. May bagalaang mata, anaya. Ay, nawaw. Oh, di nasayat no kasta. Tapno makapasyar ka manan iti balasiw taaw, Ariela. Wen nga ro, Roko. Nakasingsing pa ta talaga dayjay nga amigak. Awan ti makunakan ko na. Naparabor. Ariela, Kadagiti amin nagagayam ko ni Antonia laeng tikas jay. Nakasingsingpet at talaga. no kasta nga ron. Di mo sayangan ti gundaway mong agpabak na ang Ariela. Ha? Kayat ka di asawan dayta akanuno nga monti aramidek, Roko? Saan na kon akontraan? Saanan? Tamadlaw ko ang naragsak kay ti kastangar aramidam. So sige, makaamu ka. Aramidam ta mo mapagsaya atam. Basta titulagan ta, ha? Ha? Anya atulagan ta? Ariela, dakil nagata tinaalam kanyak. No bilang saan ka makabayad? Amo mon di mapasama. Wen, jak tumalipatan dayta, Roko. Kan maysa, awan tirumba nga pagdanagak. Taamok met amabayadak to, dagiti utang ko kan ka. Isu no worries, Roko. Flowers for you, Anaya. Monray? I miss you, Anaya. I miss you too, Monray. Alas, umrak ka. Si ka, sinurpresa na. Di mo in-text nga umay ka. Tapno masurpresa ka, Anaya. Awata mo to'y sabong asagot ko kan ka. Kan at dapay chocolate akaduana. Ay na, naggastos ka pa ilaang, Monray. At tamat igatang ko, Anaya. Malaksid ano, awan. Pasat ti panagayat ko ti aramidag. Kayat ka paragsakan. Nga uray iti kastoy laawagas. Thank you nga, Rodwan. Apresyarak dagitang aramidem para kanyak, Monray. Agyaman Anaya. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Gapo ka dagita nga ipakpakitam kanyak. I love you ngamin na talaga, Anaya. Mabalin ka di nga. Ihag ka. Katuan, I love you, Anaya.
Diyak kaya't mapukaw ka iti biyag ko. Please, di na ko mapampanawan ha. Di na ko may suksukat iti uray asino. Dinto mapasamak dayta mo nre. Mangnamnama ka. Ay ayatan nakadia talaga? Unay-unay mo nre. Anya, saan ta matuloy nga agtur ko nam, amiga Antonia? Oh, huwan nga rod, amiga. I'm very sorry. Adda nga min napatag nga si kaswag. Sorry at talaga. Kalaat daytoy, amiga. Ha? Itantanta pala ang ti panagturta. Okay? O sige, makaamo ka, amiga. Okay ka dilaan kan ka, amiga? Wen. Awan problema iti dayta. Makaawa takmet kat. Ay na, pasensya ka na talaga. Jack, napakadaan daytoy apasamak. Adala si kaswag, maipapan iti negosyo. O sige. It's okay, amiga. Don't worry. Be happy all the time. Thank you, amiga. Talaga gayam agrabe ti kinagraraman da ito ya babae. Umaninglis. Saan na ba tabagay? Uray ko man og susurot nagiti Ingles na. Naglakapay, ayakar, ti alipuspus na. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, insingasing ni Antonia kini Ariela, ano umanugot da ito'y, ilakunan dagiti negosyo na, ket inayon na iti kapital na iti kumpanya na. Nakunamot ni Ariela a panunutan na pa'y anaimbag tinaimbag at amiga na. Kabayatan na, in treatment ni Rocco ni Cleopatra iti resort ni Ariela. Ti di na namnamaen, makita na ni Angeli iti nasao a resort. Kabayatan na, agsarsarita nga ro da Antonia ken Ariela. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa! Ay na, pasensya ka na talaga, amiga. Jack napakadaan da ito apasamak. Adala si kaswag, may papan iti negosyo. Sige. It's okay, amiga. Don't worry. Be happy all the time. Thank you, amiga. Talaga gayam agrabe ti kinagraraman da ito ya babae. Umaninglis kam saan na matabagay. Uray ko man agsusurot ng iti Ingles na. Naglakapay ayakar ti alipuspos na. Amiga, adupay mati aldaw. Saan ka di? Awan, adupay talaga, amiga. Mabit lang, amiga. Sumbatak ti awag ko. Hello? Apay manan aya. Anya manan tiyawag mo? Kasla ka pungtot na matimawag kan ko na. Apay nga ta. Sayang. Kunak no makapasyarak manen iti balasiw tao. Ang sana bale. Adun tupay ti aldaw. Apay akas laag kakaribuso dagiti tattao iterwar ti opisina ni Antonia. Anyat mapaspasamak ngatan. Bumabak diti kotsek. Taamuak man ti mapaspasamak. Apay ngata. Dayjay ti guard. Nakalukat met. Sumrakaklatan. Katingitag. Di mapalinti sumrag. Anya,
Ne, kapay. Awan pa'y dagiti amo mi, ma'am. Urayin tayo pa, iti sasangpad da. Gayam ko ti amom ni Antonia. Amigak dayjay. Lading ito ka talaga, ma'am. Oh, anya kamatan? Kayat mo taawagak ti amom, taibagak ti aramidam, ha? Ma'am, Ala, pastra kanak, ta iti unag ti pangurayak iti amom. sorry talaga, ma'am. Aglisi ka! Ma'am, lading ito, ma'am. da- Sorry. Shakt mong tan, magpilik yaw. Ibatanak! Awanan ka iti bayin na gwardya! Ha! Di naksamot am mo! May saak kadagiti kabaknangan dito'y syudad! Mabigbig-big ti pamilyak dito'y tapno amom! Ha? Di mo ammo dayta, ha? Ha! Don't dare me! No agkam-kam mali ka! I will tell to your boss that she will fire you! Understand? Anya? Saan kayo amang lukat ita, amiga? Ay, huwan amiga. Mading amin tiriknak. Agsakitak. Anya? Ne, kalaat sa dayta apan nagsakit mo, amiga Antonia. Ay, wan nga rod. Talaga kastoy ni sakit. Kalaat-latan adumteng itibiyag tayo nukwa, amiga. Ti anak mo ngay. Awan ti anak ko. Nag-out of town, amiga. Anya? Dagiti daddo mga empleyado ngay, amiga. Awan da, amiga. Nakabakasyon da. Anya? Angam kasanungarudan dagiti tattao itiruar. Nagaduda, amiga. Adak ngamin diti unag. Nagpilitak asimrak, tagpakalaing ti guwardya. Ha! Pasensya ka no nagpilitak asimrak. Ha? Kasta ka di. Okay lang, amiga. Nagadot ti tao itiruar, amiga. Ada binilin ko na mapandita, amiga. Ibagada ti kasasaad ko. Anya? Adaak ngamin diti ospital. Sa dino nga ospital, ibagam taumayak adagos dita. Ay, saanan? Ang mga nurumuarak tumatlaang inton malam. Agyaman aklaangan. Sige, ta. Ay, mabanugak nga agsao, amiga. Bye. Bye, amiga. Makapadanag at talaga, Roko. Manon nga aldaw asaan ang lukat ti kompanya ti amiga. Talaga? Ha? Oh, apay akas lamaragsakan ka anak ang ngag iti imbagak, Roko. Ne, saan? Sigaman. Mas dawak lang. Apay ka, no? Masakit ti amigak. Apay. Saan nga go-operate ti kumpanya na awan ti amigam? Anyang iti serbi na iti empleyado na? Awan da kano. Nakabakasyon da. Amin da? Ha? Diyakam mo. Basta kasta ti imbagana. Ne, apay nga kasta? Diyak nga rod mo. Nadagaang. Alimdusenak. Labang! Labang! Sa dino ti ayan mo! Labang! Mangrugi na, Riela. Malas mo, no bilang laeng. Apay ka no, nanalabang? Anya ti ibaga ni Mami? Yak amo, Ma'am Angela. Di na pala ibaga iti telepono. Kaya't nakakano ang makasarita iti personal. So nga agawid kan dito'y mansyawn. Asak ko na. Now na ka now. Anya? Ay, unay lakit din ni Mami. Sige, tawagak man. Ay saan? Agungat, ma'am. Anya? Di na kaya't nga adda mangistorbokan ko na. Nakakulong iti silid na. Anya? Apay, anyat mapaspasamak ka ni Mami. Yak amaw. Naglaka nga gungungal. Kaslabori daw. Naputot ti uro na.
Umay kan mamwang. Agungod tumanang no di na ka mauray. Oo, sige nga Rod. Bye. Ay, anyamot na ni Mami. Amo namat nga awan lugan ko. Ngam no agayab, insigida. Ay, kapilitan nga agkumyutak nga agpasyudad. Ay nawaw, adak man na yan, Sir Samuel. Awan man ng trabaho kita, Sir Samuel. Iso nga imayak. Maburing ak iji balay. Awan kadkadwak ay nawaw. Kat, kumusta ka niya, Sir Samuel? Nay, masadot kan sangag sa uita, Sir Samuel, ay nawaw. Ay nawaw, ay sir, agpaimbag ka kinay. Taintag shot. Inta mamatag happy-happy. Oresag paminsan lang, ay nawaw. Ay nawaw, imisem kamit iti pagbitak Ala, agpaimbag ka nga roden, sir. Nagadumot atang daytan. Ay nawaw. Wen, sir. Apaman nagimbag ka. No, makapagnakan, kan makasaokan iti ustaw. Rumwartan tao. Agbarkada tan sir. Nagbalbaliw ka ba't siguro na niya, sir? Ay nawaw. Kuha nga min, sir. Awan kadwak ama pan nag-happy-happy. Jakmet kayat ani munre ti kadwak ama pan agsyat. Tamangan no maisungsong kat maadik tuki day na nawaw. Isong agpaimbag kan Sir Samuel ay nawaw. Panyang. Talaga asaanan na nagpakpakita ti asawa ni Sir Samuel niya. Ni ngay mamuwibilain. Awan matan ti damag ko maipapankan kwa na malyong. Ay nawaw. Nakiasawa siguro ni ti sabali day jayay nawaw. Ay, jakla mo ang empadak met abaketan. Magkaasawa pa'y langat Ay nawaw. Anyat amungay. Awan sirbi day yung asawa. E di nagsakit ti asawa da. Pinanawan nan ay nawaw. Kasla ayo pa pinanawan nan ni Sir Samuel. Imbis ko mga iso ti mga asikaso kenkwa na ita. Ay katsaan siguro makaanos malyong. Panyang, di nakalatultulada na niya. Saan mo nga asawa ni Sir Samuel ngam naganos ka mga asikaso kenkwa na ay nawaw. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan tawan mo ti sabali ang mga sikaso kenkwa na. Sa bagay mo't kidi Dayjay mo't nakabsat na ni Madam Ariela. May samot dayjay. Paspasurot kini Rokaw. Napatpatag dayjay Roko iti biyag na ngam iti kabsat na ay nawaw. Ay na. Liklikan ta pa'y manlapag saritaan dagiti nagbalin nga amo ta malyong. Ay, agsakit laeng ti ulo ta. Kakaiso na nga awantan ijay. Hay! Hay! Ay, nawaw. Uwan na niya. Hindi naman kasi maiwasan kung minsan ay nawaw. Sige. Tila nga roden, may papan kadatat. Pagsalitaan ta, panyang ay nawaw. Ay nawaw. Ti kahit ko asawan, ti may papaniti trabaho, ti trabaho. Dagiti pakakumikuman ta, ti pagsaritaan ta. Ay nawaw. Ay. Oh, adto ti sweldo mo Ray. Ha? Sweldo? Ala, sa anak mo't nagtrabaho Inted ni tatam dominador dayta. Indagas na itay. Nakaturog ka pa'y ngamin itay di magas ditoy. Ha? Ala, awata mon barok. Ala, mabalin ka di ti kasta, nanapan niya.
Uray sa anak ngagtrabaho kat agsweldo Ay, mabalin. No iti daduma ket saan, mabalin kan ni tatam a dominador. Ha? Maasyan nga min ken kamon, Ray. Ala, agyaman ak ngarud ano kasta nana. Maala, idulin mo ta kwartam barok. Unana, sumura ka kumangarudan iti trabaho, takababain mat. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Tamaawatan da ti sitwasyon mo. Amuda nga min nga ulilakan iti ama. Kan pinapanaw da kay di balayaw. Ha? Naistoryak iti day ta iti kabsat ko. Kat naibaga na mat iti amo yaw. Ay, talaga gayam nga do dagiti nasasayata tat tao. Apay akas jay. Dagiti saan ko akakabagyan tinasingpet kanyak. Ay, talaga akas tabarok. Kan maysa, anak na tayo amin tinamarswa. Rumbeng lang agsisin na ranay kan agsisin na tayo. Saan kat ngagpipin na sakit? Ala, talaga kapadpadam ni papak nana. Kastamot lang ti kanayon nga ibaga na kanyak ide. Pagpada kayo na singpet kin ni papak, nanapanyang. Oh, Anya, naawagam ti anak ni Antonia, Angeli. Jack mo't nga rudan makontak ti cellphone na, mami. Anya, Kan oray ti Facebook account na, Jack mo't masarakan. Indi-activate nan samot tan. ne, apay ngay. Uray ni Antonia, Jack maten makontak, iha. Tinasayaat, mapantayo iji opisina da, mami. Awan da ijay. Naggapo ako ni Jay. Anya? Itilangan balay dati papananta, iha. Nakarwarmat siguron iti ospital. O sige, mami. Agtib-tib bayo ak, iha. Mami, di kay madanagan. Amo dagiti Dr. Ter Aramidan da. Imposible abay-bayan da ni Tita Antonia. Saan aday ta? Anya rod, mami? Ti kwartak. Adami na kwartak iti kumpanya ni Antonia. Aday ta. Adata yun iti batog ti balay da Tita Antonia, mami. Sige, taisardeng konti kotse. Dumsaagan, taing kaagbaser, iha. Mami, kitain nyo. Ha! Anya tinakita da Angeli ken Ariela. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.